Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Daripada kami, Bidang Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga Alam Raja dan semua umat Islam. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya lah kepada semua-semua yang menyambut. Berhati-hati balik kampung. Jangan logak-logak. Terima kasih. Kira. Bagi ucapan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Khairul ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. I would like to wish you all a very festive season Aidilfitri. So be happy with your family and friends. Thank you. Nabila, kalau bagi ucapan sikit. Sir, saya ada satu pantun. Satu Syawal menjelang tiba, takbir bergema menggegarkan jiwa. Sekiranya ada salah dan dosa, ampun maaf dipinta. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua umat Islam di dunia. Selamat Hari Raya. Ayu ni buat apa tu? Mari sini jap. Bagi ucapan sikit. Oh, okay. Happy Eid Mubarak everyone. I wish you and your family stay healthy and happy this Eid Mubarak. 我祝你们一家人开斋节快乐。好。Sir, tak ada ucapan untuk Hari Raya ke? Alright, I'd like to pledge every Muslim in the world Eid Mubarak. Congratulations for fasting for more than 20 days, nearing 20 days of fasting. And hope you stay well, don't eat too much of oil, and come back in one piece. Okay? Right. Oh, Yazari? Ya. Yang kuri itu kundi, yang merah itu saja, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Keindahan aksara menginspirasi jati diri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin.